Ovaj program donose Autokrediti OTP banke. TV Automagazin. Evo što vas očekuje u današnjoj emisiji. U današnjoj emisiji pogledajte. Vozimo 8. generaciju legende autoindustrije, Golf 8 za novo tisućljeće. Financirajte svoj Opel autokreditima OTP banke. Vozimo novu generaciju najprodavanijeg gradskog automobila u Europi, Fiat 500 Hybrid. Suzuki Antares otvara vrata novog salona, najtraženiji modeli kod privatnih kupaca u još većem i raskošnijem salonu. Mercedes AMG GT Black Series za novo doba sportskih Mercedesa. Samo u TV Automagazinu. Dobrodošli u TV Automagazin, Sparino je popustilo. Da, magla. Sve je hladnije i hladnije. Pazite kako vozite, u zimskom smo periodu računanja vremena, pa samim time i uvjeti na cesti, promjena guma, vožnja s upaljenim svjetlima, puno stvari na koje morate paziti da bi nam suživot u prometu svima bio dobar. Da smo vidljivi, da pazimo i da s čim mi sad pazimo, evo nešto slično. Otvaramo emisiju sa kraljem. Jednim jedinim legendarnim automobilom autoindustrije. Da. Točka. I gotovo. I ja nemam što drugo za reći. Dakle, duge su bile porođajne muke jer je prethodna generacija imala nekoliko redizajna i onda je došao... Podverzija. Došao je i naravno da je odmah došao onak. Sve ih je posmicao oko sebe. A to si ti sad to isprobao. Golf 8. Ovo je 8. generacija Volkswagena Golfa. Oni koji se razumiju u golfove, oni koji su članovi svih mogućih foruma i svih ostalih grupa, udruga koji su na Wörtherseu više nego na Viru ili u Crikvenici, kunu se da neparne generacije golfa su one koje treba kupovati, dok parne treba izbjegavati. Sad se baš potrefilo da je došla parna generacija Golf 8. 8 ili 8, kako bi rekli Amerikanci. Ima i rima koja uvijek štima. Ovo je potpuno novi Golf. Jednostavno čudo autoindustrije. 8. generacija legendarnog Volkswagenovog modela, koji je prvi put predstavljen još davne 1974. godine, a do sada je prodano više od 25 milijuna vozila, opet postavlja nove trendove u digitalnom dobu. Golf je tek u svojoj prvoj generaciji njegovao dizajn kao takav. Sve ostale generacije naslanjaju se na neka pravila koja su postavili u samom početku, jer naravno taj koji ga je dizajnirao znao je što radi i radio je potpuno novi automobil. Kada uzmete u obzir što je Volkswagen tada nudio, kada je predstavljen Golf prve generacije, a to se jednostavno smijete. I onda je došao red da naprave jedan automobil koji će biti temelj svih budućih Volkswagena kao takvih. Upravo zato Golf se ne smatra Volkswagenom nego Golfom. Dakle, to je brand za sebe. Dizajnerski i ova 8 nema nekakvih odrednica po kojima bi se uhvatili i rekli ovo mi je lijep auto. Da, ovo mi je lijep auto zato što je ove boje. I većina vas će se odlučiti za ovaj auto jer ste ga vidjeli u ovoj boji. Dizajnerski 8. generacija prati svoje pretke uz naravno novo dinamično rješenje LED Matrix prednjih svjetala. Bočna silueta je dobro poznata, dok straga dominiraju novo dizajnirana svjetla, novi logo i pravocrtni natpis Golf. Jako težak poklopac motora, jako težak, što znači da je dobro izoliran, da auto ne bi trebao stvarati buku u kabini. Dizel je ovdje unutra, dvolitreni dizel, ne znam što se dogodilo sa downsizingom. Dvolitreni dizel 150 konja uparen sa Volkswagenovim mjenjačem koji se oni kunu. DSG
7 brzina, jako je teška hauba. Stvarno je, ali zato se jako dobro zatvara i ne treba je dodatno stiskati. Dvolitreni dizelski motor razvija 150 konja, a uparen je sa 7-brzinskim DSG mjenjačem. Nova tehnologija smanjuje emisiju ispušnih plinova i potrošnju za 17%. Hvale se iz Wolfsburga. Očekujemo od ovakvog automobila sa 150 konja i dobre performanse. Govorimo o finim ubrzanjima, govorimo o finoj maksimalnoj brzini, govorimo o niskoj potrošnji. Dakle, kod ovog modela maksimalna emisija CO2 je 99 grama po kilometru, što je jako, jako dobro. Auto je fin, upravljiv, mislim, bila bi žalost da nije. Jako se lijepo vozi. Volan bi mogao biti još malo mekši na dodir, ali kad sve zbrojimo, da ne cijepidlačimo, jedan solidan auto koji svojom cijenom u odnosu na konkurenciju ne bi smio prelaziti 180 do maksimalno, ajmo reći maksimalno 200.000 kuna sa bežičnim punjenjem mobitela, sa bežičnim CarPlayem da košta 200.000 kuna. 10-inčni ekran kao digitalni kokpit je uparen s jednako velikim navigacijskim sustavom. U 8. generaciju Golfa je ugrađen i Travel Assist, koji pomaže pri vožnji, a do sada je bio samo u višim klasama. Golf 8 sigurno će ostvariti dobre prodajne brojke bez obzira što je koronavirus onemogućio start prodaje u cijeloj Europi i otežao Golfu da se metne tamo na ono mjesto gdje želi biti. 268.000 kuna, koliko košta ovaj automobil koji nema kožne sjedala, koji nema kameru ni za rikverc, a kamoli kamere 360 koji danas nude automobili u 150.000 kuna cijeni, ali kad bi dodali kamere 360, kada bi dodali kožu unutra, onda bi prešli bi 300.000 kuna, a onda je to stvarno, to su ozbiljni novci, za te novce se kupuju stanovi, a ne Golf 8. Kažu pravi ljubitelji golfa, izbjegavajte parne verzije. Dakle, ovu ćemo preskočiti. Ili ćemo čekati da bude 3 godine star pa da ga kupimo za neke dobre novce, kao što to obično naši rade, a do tada 268.000 kuna. U današnja teška vremena, kriza koja je pandemija, cijeli svijet, razmišljamo o financiranju i o financijama na jedan drugi način. Razmišljamo o tome kako realizirati neke stvari koje su nam i dalje potreba, koju moramo imati. Automobile tu naravno. To je onako uvijek pri vrhu, da, naravno. I teško si ljudi mogu i priuštiti nove automobile. Mi uvijek govorimo i testiramo o novim automobilima, međutim, ima potrebe i za kupnjom rabljenih. Gledaj sad jednu stvar. Uvijek se traže, mene svi prijatelji zovu, takozvani godišnjaci. Daj mi nađi, a veliki izbor godišnjaka ima u Autovilu. Imaju sve modele Opela, no ni to nije priča, nego kako si se to priuštiti? OTP banka vam to financira kreditima s fiksnom kamatnom stopom u kunama, u eurima, dakle prilika koja se ne propušta. Budite profiter ove krize. Autovil, ovlašteni Opel partner, nudi širok spektar svojih rabljenih vozila uz odlične uvjete kreditiranja. OTP banka nudi povoljno i jednostavno financiranje putem autokredita uz fiksne kamatne stope u kunama i eurima. Dodatne pogodnosti nudimo klijentima za prijenos primanja u OTP banku. Klijenti mogu ostvariti za 1% bod nižu kamatnu stopu u kunama i 0,5 u eurima, bez troška obrade kredita i 6 mjeseci poklon paketa dobrodošlice uz besplatno vođenje tekućeg računa, internet bankarstvo i ostale pogodnosti. Opelovi godišnjaci Corsa, Astra, Insignia ili Crossland, na vama je da birate. Imamo nekakvih 100-tinjak vozila, Corse, Astre, Crosslandi i Insignije.
Naše godišnjake možete kupiti i potražiti u svim salonima Autovila od Istre pa sve do Vukovara. Ovo je jedinstvena prilika koju imamo jer su vozila 30% jeftinija nego nova. Sve dodatne informacije potražite u autosalonima Autovila, svim poslovnicama OTP banke i internet stranicama OTP banke. Kraj prvog dijela TV Automagazina. Evo što možete pogledati u nastavku. U nastavku emisije pogledajte Fiat 500 Hybrid, Suzuki Antares otvorenje novog salona i Mercedes AMG GT Black Series. Drugi dio TV Automagazina otvaramo malim autom koji je isto ikon. Počeli smo sa ikonom, evo opet ikona. Naravno ikona. Idemo po klasama. Ikona se drži i nevjerojatno je taj kultni status 500-ke. Fiat 500 morao se prilagoditi novim standardima ekološkim, novim trendovima u autoindustriji dok čekamo La Primu, dakle jedan potpuno novi Fiat 500 novog dizajna. Moj novi. Možda moj novi, ne znam, nikad se ne zna. Polako. Ti voziš i uživaš u Fiat 500 Hybrid. Dakle, potpuno nova tehnologija u novom starom Fiatu 500. Ma milina. Današnji vijek modernih automobila po izgledu i po cijeloj tehnologiji je otprilike 5 godina, 7 godina maksimum. Čak se i Nissan Juke obnovio nakon 10 godina. Jedan automobil prkosi toj teoriji i zadržava taj kultni status odličnog, malog, lijepog automobila. Preko 13 godina na tržištu danas ima novi hibridni motor. Fiat 500 Hybrid. Najprodavaniji automobil u segmentu i ikona talijanske autoindustrije dobio je hibridnu inačicu. Dosadašnji benzinski 1,2 litreni motor je odabralo više od 80% kupaca Fiata 500 u posljednjih 12 godina. Jedino što razlikuje ovaj hibridni novi Fiat 500 od dosadašnjeg je natpis hibrid i to je ona glavna razlika, neću reći u dizajnu jer je dizajn još uvijek savršen, još uvijek postojan. Jedino što se mijenjalo ovih 13 godina su stražnja svjetla koja su sad malo ljepše ukomponirana u one stare rupe. Naravno, Talijani uvijek vole staviti malo kroma ovdje, neki detaljčić dodati da to sve izgleda savršeno. Stave naljepnicu, napišu kolecione, a to je svaki Fiat 500 možete toliko personalizirati i izabrati si model koji najviše vama odgovara. Ova savršeno bljedo pink boja ovom modelu savršeno pristaje. U dizajnu eksterijera nema promjena, osim oznake hibrid, jer poslovica kaže, ako je dobro, ne mijenjaj. Evoluciju dizajna očekujemo u nadolazećem novom Fiatu 500 La Prima. Najveća novost, naravno, motor. Tu je sada novi trocilindraš od 1 litre koji je u suradnji sa tim generatorom, odnosno elektromotorom, odnosno mild hybrid tehnologijom iskorištava maksimalno 70 konjskih snaga. To je jedan sustav koji nije klasičan hibrid, ne možete se voziti samo na struju, taj generator, odnosno strujni dio motora, da ga tako nazovemo, skladišti energiju prilikom kočenja i prilikom prebacivanja motora naravno nižu brzinu, usporavanja. On to skladišti u bateriju, litij-ionsku, vraća natrag oko 3,6 kW kada vam treba ubrzati, kada trebate startati, kada treba onaj start stop na semaforu, pogotovo po ljeti kad vam je klima upaljena, da se uopće auto ne pali i sve to skupa omogućuje tu manju potrošnju od nekakvih 20%, možda malo i više, ovisno kako se naviknete na taj režim hibridnog rada. Novi trocilindarski 1-litreni benzinski motor uparen je s mild hibridnom tehnologijom, a razvija 70 konja. Elektromotor daje bolju startnost, a prvi put u Fiatu 500 se pojavljuje ručni 6-brzinski mjenjač. Unutrašnjost Fiata 500 je zaista
nevjerojatno. Ja toliko uživam u ovom automobilu i svojim i ovom sad, toliko kombinacija, toliko uvijek znate sve što je tu, ali uvijek vas iznenadi sa nekim novim kombinacijama boja ove ploče prednje, naravno tu je i stakleni krov, ne otvara se, ali čisto da imate dojam prostranosti. Automobil ima toliko, onu mrvicu snage koja mu je nedostajala kod onog običnog benzinca, od 69 konja, 69, 70, ove 70 konja, sve je to tu negdje, međutim osjeti se u vožnji ta razlika kada baterija, odnosno kada taj elektromotor doda tom tricilindrašu još malo snage, baš onda kad treba. Znači, kad su tu nekakva ubrzanja, kada trebate krenuti, na primjer, sa drugom, kada se još lagano kotači okreću, sve je to ono gdje na onom starom motoru morate paziti da vam ne krepa, da ima dovoljno snage, da ima nešto. To je sada u ovom automobilu posloženo i naravno samim time automobil manje troši jer se ne muči, jer ne troši taj benzinski motor. Malen i okretan, pravi gradski automobil koji sada u hibridnoj verziji je još okretniji i ugodniji. Da biste postigli što zeleniju, ekološkiju, odnosno štedljiviju vožnju, postoji sučelje koje ocjenjuje vaše ubrzanje, usporavanje, odnosno mijenjanje brzina. Novi Fiat 500, novo je samo hibrid, će nastaviti tamo gdje je stao, u stvari kao najprodavaniji automobil u Europi. Slijedi ga Panda koja je također dobila hibridnu tehnologiju i ta dva automobila su zaista na ne da su na vrhu, nego ispod jako dugo nema nikoga, jer zaista su pravi gradski automobili. Ova klasa se ne može zamisliti bez Fiata 500. Ljudi ga vole zato što, naravno, ne da ti nije neugodno izaći iz ovog automobila. Ovaj automobil nije za socijalnu kategoriju, nije za siromašne, nije za pokazivanje društvenog statusa, nego zaista za uživanje u vožnji. Ne može vam biti neugodno voziti ovakav automobil, dapače, uživat ćete pokazivati sve ovo što Fiat 500 pokazuje. Uživat ćete naravno već od cijene ispod 100.000 kuna. Naravno, ovaj hibrid je zadržao nekakav nivo cijene kakav je imao i do sada, sa svom svojom ponudom modela, dodatne opreme. Ovo ima ove krasne poklopce kromirane na retrovizorima. Zaista naći ćete paket kakav odgovara vašoj osobnosti. Nećete pogriješiti i uživat ćete u svakom kilometru, a sada i naravno ekološki osviješteni, jer naravno to su ta vremena gdje moramo misliti i na budućnost i na manju potrošnju. Današnja emisija je cijela puna pozitivnih i testova i automobila i pozitivnih vijesti. Da, zamisli i kriza. Krediti OTP banke, sve. I kako sad dalje? Gledaj, u krizi i u ovom svemu magla, sve je nekako Ništa, ne. A ono svjetlo. Suzuki Antares. Dakle, Suzuki, marka automobila, najcijenjenija kod privatnih kupaca. Kad dajete svoje novce iz džepa, kupujete Suzuki, je uvijek... Antares je otvorio jedan fenomenalan family Suzuki centar. A znaš zašto family? Zašto? Ne zato jer ideš tam sa familijom, da. Pa djeca skaču po autima novima je da ponjuše novi auto. Nego zato što je tamo cijela Suzuki obitelj. Automobili, motocikli, vanbrodski motori i čamci. Jel si možeš to zamisliti? I odmah sve uzmeš i vozi na more. Novi Suzukijev servisno-prodajni centar Antares proteže se na ukupno 5000 kvadrata. To je sada Suzuki Family Centar, što znači da od sada na jednom mjestu možete pronaći svoj novi automobil, motocikl, vanbrodski motor ili plovilo marke Suzumar, brenda marke Suzuki. Sami prostor je na 5000 kvadrata, imamo nekakvih 1000 kvadrata što salonskog, što servisno prodajnog prostora. Broj ljudi je ostao isti, nažalost posao se malo smanjio zbog korone, ali sa istim brojem ljudi možemo odrađivati sve isto što smo radili i na starom mjestu.
Pa ovo je projekt koji ovo smo kupili prije 2 godine i 2 godine ne bi ni mogli raditi na staroj adresi s obzirom na prodaju količine automobila. To nam je služilo kao skladište i to smo lagano uređivali. I pokazalo nam se jako dobro. Iako je vrijeme krize, Suzuki hrabro grabi naprijed, dok su njihova vozila u Hrvatskoj već godinama broj 1 izbor privatnih kupaca. Evo, ovom prilikom pozivam sve nove kupce, sve zainteresirane za bilo koji Suzukijev proizvod. Danas mogu naći na Samoborskoj 222A, što znači od starog centra 100 metara, samo smo na drugoj strani. Kraj drugog dijela TV Automagazina. Za šećer na kraju ne propustite što slijedi. Do kraja emisije pogledajte Mercedes AMG GT Black Series. Kraj današnje emisije rezerviran je za zvijezdu. Zvijezda, Mercedes, čudo, naravno. U ovim svim segmentima što smo pričali sada treba spomenuti da i velike su akcije i kod Mercedesa. Dakle, svi vam sada nude do nove godine. Ima milijarde ponuda automobila, ali gledaj automobil koji vjerojatno nećete moći naći na akciji. Radi se o AMG-u GT-u Black Series. Ja, samo ime govori čudo. Dakle, čim to znate da ima puno slova i još neki dodatak, znate da je čudo i evo priča o čudu. Mercedes ne popušta pred supersportskom konkurencijom. Iako je naš dojam Mercedesa kao luksuzne marke automobila, trokraka zvijezda uspješno se nosi i s najsportskim brendovima autoindustrije. Njihov AMG GT predstavlja najbolje od autoindustrije u smislu performansi, tehnologija, ali i dizajna koji je svevremenski. Mercedes AMG GT predstavlja ikonu autoindustrije od svojeg pojavljivanja još 2014. godine na Pariškom autosalonu. Najnovija izvedba AMG GT-a nosi ime Black Series i predstavljena je virtualno na YouTube kanalu Mercedesa ovoga ljeta. Motor kodne oznake M178 LS2, 4-litreni biturbo, sada razvija 730 konja i 800 Nm okretnog momenta. AMG GT Black Series ubrzava do 100 za 3,2 sekunde i postiže maksimalnih 325 km/h. To je najsnažniji Mercedes AMG sa serijskim V8 motorom. Tome u prilog ide i podatak o ubrzanju do 200 na sat ispod 9 sekundi. Novi GT Black Series je najnovije postignuće i nastavak tradicije koju smo započeli 2006. godine, naglašava Tobias Moers, predsjednik uprave Mercedes AMG-a. Ponosan na tim koji je stvorio jedinstven sportski automobil koji sada predstavlja vrhunac uspješne GT obitelji. Mercedes ima što pokazati sportskom svijetu automobila. AMG GT u svim svojim verzijama, a pogotovo kao GT3 automobil, nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Vrhunski bolid za endurance utrke natječe se na brojnim utrkama diljem svijeta i do sada je više od 130 bolida prodano u klasi GT3 vozačima iz svih zemalja svijeta. Mercedes pokazuje da zna napraviti sportski automobil, zadržavajući prestiž i luksuz karakterističan za automobile s trokrakom zvijezdom. I drago nam je da i dalje radi klasične sportske automobile koji će ostati dugo upamćeni kao tehnološki dragulji. Kraj današnjeg TV Automagazina. Gledajte nas na televizijama, pratite na društvenim mrežama tvautomagazin.hr. Vidimo se sljedeći put. Bog! Ovaj program omogućili su vam Autokrediti OTP banke.